سڵاو بەڕێزان، من نامە عەبدوڵڵام بۆ دیدارێکی تایبەت ئەمڕۆ لەگەڵتانم لەگەڵ بەرپرسێکی باڵای ئەمریکا بەڕێوەبەری مەلەفی سووریا لە وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا تاوەکو لەبارەی سووریای نوێ و ڕۆڵی کورد لەو دەوڵەتەدا لێی بپرسم. نیکۆلاس گرانگەر، thank you so much for joining us. نیکۆلاس گرانگەر، زۆر سپاس کە لەگەڵمانیت. دەمەوێت پرسیارێکت لێ بکەم سەبارەت بە بڕیاری ئەم دوایەی حکوومەتەکەت ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بۆ سوکردنی سزاکانی بۆ سەر سووریا. دەکرێت ڕوونی بکەیتەوە ئەمە چییە؟ هەروەها لەگەڵ حکوومەتی نوێی سووریادا چ شتێک ڕێگەی پێدراوە؟ بێشی سپاس بوو میێڤانداریەوە ئەس gelek kêfxweşim ku li virim. Di derbarê molata giştî de ez bawerim ku mebesta te molata giştî ya hejmar 24 ku Wezareta Xezîneya Amerîkayê duşeme hefteya borî angu şeşê çileya paşîn derxist. Ev molata giştî şandina peyameke zelal bû ku cezayên Amerîkayê nekele min li ber bi cîhanîna pêwîstiyên aborî û mirovî yên gelê Sûriyê. Em dizanin ku aborî stûneke girîng e ji bo aramiyê. Piştî zêdetirî 10 salekê pevçûn û çend 10 salan birêvebirina xirap û gendaliyê ji aliyê rejima Esed ve rewşa mirovî û aborî li Sûriyê di rewşekî gelekî xirab de ye. Lewma me ev moleta giştî ji bo alîkarîkirina rasterast a gelê Sûriyê derxist. Bi baweriya me divê dema hestiyar de dabînkirina xizmetguzariyên hikûmî, xizmetguzariyên sereke û karkirina dezgehên hikûmî pir giring e. Lewra moleta me ya giştî zelal dike ku dabînkirina elektrîk, enerjî, av û xizmetguzariyên serekeyên din divê berdewam bin û ceza li ber wan neastengin. Her wiha rê dide hin hevkarên deverê ku qala dabînkirina enerjî û elektrîkê ji bo Sûriyê kirine ku divê dema hestiyar de mûçeyên karmendên medenî bidin. Beşeke din a sereke ya moleta me ya giştî destûrdana pevguhertinên bankî yên kesan e. Ne bazirganî bi rêya Banka Navendî ya Sûriyê. Ji ber van hemû sedeman em vê yekê wek gaveke girîng dibînin ji bo alîkarîkirina gelê Sûriyê di dubare avadankirina aboriya xwe de. Dabînkirina pêdiviyên xwe û piştrastbûna ji bo dabînkirina pêdiviyên mirovî. Bêguman moleta giştî ji bo dema 6 mehan hatiye danîn ku divê demê de em ê çavdêriya li ser rewşa Sûriyê berdewam bin. دەمەوێت ئێستا پرسیارت لێ بکەم دەربارەی هۆکاری پشت بڕیارەکەتان بۆ هەڵگرتنی خەڵاتی 10 ملیۆن دلار کە دانرابوو بۆ هەر کەسێک زانیاری لەسەر شوێنی ئەحمەد شەرعی هەیئەتە تەحریری شام هەتەشە هەبێت. هۆکاری ئەم بڕیارە چی بوو؟ Ez piştrastim ku tu dizanî li bîstê kanûna pêşîn di serdana destpêkê a dîplomatîk a Amerîkayê ji bo Şamê piştî zêdeyî 10 salekê Balyos Barbralev li gel Ehmed Şerع civiya ji bo gotûbêjkirina çend mijarên ku berî çend rojan li gel hevkarên herêmî li Eqebeyê li ser li hev kiribûn. Di serdana xwe û gotûbêjên xwe de li gel Ehmed Şerع zelal kir ku em li bendê ne ku pêşketinên praktîkî ji desthilata demkî li ser van prensîpan bibînin, ne tenê bigotin. Di derbarê xelatê de jî ku te pirsa wê kir, hikûmeta min biryar da ku wê rake ji ber ku me biryar dabû ku em rasterast peywendiyê li gel wî deynin. Bi nêrîna me wateyeke wê nebû ku xelatek li ser serê wî be dema ku em di rastiyê de bi diyalogeke dîplomatîk li gel wî mijûlin. Biryara rakirina xelatê qet ne têkildarî nasandina Ehmed Şerع wek terorîstekî cîhadiyê taybet dibin fermana cîbicîkar a 1324 de ye. Ev nasandina rasterast a li dijî wî hîn jî berdewam e. Her wiha nasandina heteşê wek terorîst di cihê xwe de ye û her biryareke li ser vê nasandinê dê pêvajiyeke cuda be. بەڵام ئایا حکوومەتی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بیرەوە دەکاتەوە ئەلشەرع و هەتەشە لە لیستی تیرۆر بە یەکجاری لا بدات؟ Wek min got her biryareke li ser vê nasandinê di pêvajiyeke cuda de wê tevger li gel bêkirin.
you know, like one of your key allies on the ground in Syria has been دەزانن کە یەکێک لە هاوپەیمانە سەرەکیەکاندان لە سووریا هێزە کوردەکان یاخود هەسەدا هێزەکانی سووریای دیموکرات. ئەمە تەنها هێزێکی کوردی نییە، بەڵام لەلایەن کوردەوە سەرکردایەتی دەکرێت و ڕۆڵێکی گرنگیان هەبووە لە شەڕی دژی گروپی تیرۆرستی داعش. ئایا ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا دڵنیایی دەدات کە کورد ڕۆڵێکی گرنگیان لە سووریای نوێدا هەبێت؟ بڕاستی ئەم باوەڕ دەکەین کو هەموو سووری چ کورد بن چ عەرەب بن چ ji her ناسنامەیەکە دەمبن هەموو jî di jiyana siyasî û civakiya Sûriyê de xwedî rolin. Piştî zêdetirî 5 salan li jêr rejîma Hovaneya Esed û zêdetirî 10 salekî hevrikî gelê Sûriyê hemû Sûrî vêga derfetekê wana taybet heye ku pêşerûjeke nû ji bo welatê xwe diyar bikin. Amerîka bi piştgirîkirina gelê Sûriyê serbilind e. هەموو gelê Sûriyê di hewlên xwe de ji bo avakirina welatekî yêgirtî ku azad, aram, pêşketî û serbixwe be. Xwestekên hemû Sûriyan tê de bênedîtin û rêz li mafên hemû Sûriyan were girtin. Min berê behsa têkiliyên me li Şamê jî kir û dixwazim zelal bikim ku em têkiliyê li gel desthilata demkî û beşeke berfireh ji Sûriyan li seranserê welat dikin ji bo zelalkirina piştgiriya me ji bo veguhestineke siyasî bi serokatiyeke Sûrî ku dûr be ji mezhebgeriyê û nûnertiya hemû Sûriyan bike. Jin û mêr ji hemû beşên pêkhateyên cudayên civaka Sûriyê re. Em wek hikûmet li bendêne ku desthilata demkî bi awayekî avaker beşdarî vê veguhestina siyasî bibe û piştgiriyê bide avakirina hikûmeteke niştimanî li Şamê ku hikûmeteke berpirsiyar be. Li hember welatiyên xwe berpirsiyar be û li hember cîranên xwe û civaka navdewletî berpirsiyar be. Di nav de şerê li dijî terorê jî, li dijî Daişê û aliyên din. وە چه هەنگاوێک حکوومەتی نوێی سووریا تا ئێستا هەڵی گرتووە بۆ دڵنیابوون لە نوێنەرایەتی یەکسان بۆ گروپە ئیتنی و ئاینیە جیاوازەکان لە وڵاتەکە؟ Em bi hûrbînî çavdêriya van pêngavan dikin ku diavêjin. Weke min got, di têkiliyên me de li gel wan em berdewam zelal dikin ku em li bendê ne. Ne tenê bigutin, lê bikiryar jî wan tiştan bicîbînin. Ew pabend bûn bi dewleteke medeniya berfireh li Sûriyê ku cihek be hemû Sûrî bikaribin bi rûmet bi hev re lê bijîn. Lewra em li bendê ne ku ev yek were bicîhanîn. Wek min behs kir, Amerîka ne tenê li gel desthilata demkî, li gel beşeke berfireh a Sûriyan jî têkiliyê datîne. Em vê wek gaveke girîng dibînin ji ber ku di dawiyê de binêrîna Amerîkayê ev gelê Sûriyê ku biryarê li ser pêşerûja xwe bide. Rola me wek Amerîka piştgirîkirina gelê Sûriyê ye di hewildanên wan de ji bo pêkanîna vê yekê. دەمەوێت بگەڕێمەوە بۆ کورد و هەسەدا. پێم وایە مەزلوم عەبدی فەرماندەی هەسەدە بوو کە وتی ئەوان سیستەمێکی حکومڕانی نامەرکەزی سیستەمێکی فیدراڵیان دەوێت لە سووریا. هاوشێوەی عێراق دەقا و دەق وای نەگوێت، بەڵام تەنها دەمەوێت بۆ بینەرانمانی ڕوون بکەمەوە. سیستەمێکی هاوشێوەی عێراق کە تیایدا کورد ئاستێکی باشی ئۆتۆنۆمیان هەیە. ئایا ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا پشتگیری پێشنیارێکی لەم جۆرە دەکات؟ Wek Wezîr Antony Blinken li dehê kanûna pêşîn jî got, gelê Sûriyê dê biryarê li ser pêşerûja Sûriyê bide. Ev her şêwaza birêvebirinê ye ku ew dixwazin li xwe digre. Lewma ji bo bersiva pirsa te, Amerîka bi tevahî piştgiriyê dide hikûmeteke pêşerûja ya Sûriyê ku ji pêvajiyeke siyasî ya berfireh û şeffaf derketibe û daxwazên gelê Sûriyê tê de werin dîtin. Di nav de endamên hemû komên cudayên Sûrî, weke Kurdan,
هەروەها ئەم باوەڕ دەکەین کو ڕۆڵە جڤاکە مەدەنی دە پێواژووە و گوهستنە سیاسی دا گرینگە لەورە ژالی ئەمریکایەوە ئەم دە حکوومەتە پێشەڕوژەیە سووریە ناز بکەن و پشتگیریە تەمام لێ بکەن کو ji pêvajiyeke berfireh û şeffaf awiha derketibe. Em amade ne her piştgiriyekê pêşkêşî hemû civak û pêkhateyên cudayên Sûriyê bikin. Di nav de jî Kurd di dirêjihiya vê pêvajiyê de. ئەی سەبارەت بە تێکەڵکردنی هەسەدا وەکو هێزێکی سەربازی لە سوپای سووریادا ئایا ویلایەتە یەکگرتووەکان داوای لە سەرکردەکانی هەتاشە کردووە ئەمە بکەن؟ Tiştê ku ez dikarim ji te re bibêjim ew e ku me hemû aliyên Sûrî handane ku di diyalogê de bin li gel hev. Ev destlata demkiya Şamê û serkirdeyên Hesedê û yên din li Bakur Rojhilat li xwe digire. Lê ne tenê ew, aliyên din jî li Başûr û Bakurê Rojava û seranserê Sûriyê hene. Ji aliyê Amerîkayê ve em bawerin girîng e ku ji bo pêkanîna veguhestineke siyasî bi serokatiyeke Sûrî pêvajoyeke bi serokatiyeke Sûrî hebe û hemû aliyên Sûrî bi hev re biaxivin. Em bawerin girîng e ji bo hikûmeta Sûriyê. Her hikûmeteke pêşerûjê ya Sûrî be rol û berpirsiyatiyên hikûmeteke niştimanî bigire serxwe û saziyên wê yên niştimanî hebin. Çi di dezgehên ewlehiyê de artêş an saziyên medenî de be. Divê cihek ji bo hemû gelê Sûriyê hebe. Ev Hesed û aliyên din ên li ser erdê jî li xwe digire. Lewma ew gelê Sûriyê ku biryarê dide ka ew çawa dixebite. Lê bêguman me diyalog handaye ber bi vê armancê ve. زۆر کەمینەی سووریا لەبارەی داهاتوویانەوە دڵنیا نین بە تایبەتی عەلەویەکان کە بنەماڵی ئەساد وەکو دەزانن سەرباوان بوون. ڕووداوی هێرشکردنمان بینیوە لەسەر تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان و ڤیدیۆ دژی ئەم گروپە کەمینەیە. ئایا دڵنیاییتان وەرگرتووە لە شام یان سەرکردە سووریەکانی دیکە کە تۆڵەسەندنەوە ئەنجام نەدەن دژی گروپە کەمینەکانی وەکو عەلەویەکان؟ Di gotûbêjên me yên li gel destlata demkî û di daxuyaniyên wan ên giştî de me dîtiye ku ew soz didin ku êrişên wiha yên tolhildanê çê nabin. Ez dikarim ji te re bibêjim ku me di têkiliyên xwe li gel destlata demkî de zelal kiriye ku her kesek van karên tundûtîjiyê bike divê li pirsîn li gel wan verekirin. Her wiha me teqez kiriye li ser pêwîstiya dadweriya veguhestinê. Ji ber ku dadweriya veguhestinê di rewşeke wek Sûriyê de girîng e ku ew qas pevçûn û hewlên dabeşkirina komên cuda dîtiye. Em bawer dikin ku muameleya li gel dadweriya veguhestinê kilîda aramiya pêşerûjê ya Sûriyê ye. Ji bo parastina gelê Sûriyê çi Elewî bin çi yên din bê ku guh bidin ka ji çi civakekê tên. Divê parastin ji bo hemû gelê Sûriyê hebe. Lewra me zelal kiriye ku ka çavirêtiya me ji destlata demkî çi ye û em ê berdewam bin di çavdêrkirina hûr a rewşê de li seranserê Sûriyê ji bo garantîkirina lêpirsînê ji bo her êrişeke ku çê bibe. لە دوای ئەو سەردانەی بەرپرسانی باڵای ئەمریکا بە سەرکردایەتی باربرا لیف بۆ دیمەشق ئایا پەیوەندی تەلەفۆنیتان لە ئاستی باڵادا لەگەڵ ئەحمەد شەرع و بەرپرسانی دیکەی سووریادا ئەنجام داوە؟ Tiştek ku ez dikarim bibêjim ew e ku ji vê serdana yêkem ve li bîstê kanûna pêşîn me gelek caran serdana Şamê kiriye. Derfeta min hebû ji bo beşdariya wan serdanan bikim û di çarçoveya diyaloga me ya berdewam a li gel wan de. Em li gel nûnerên deslatên demkî civiyan. Her wiha em li gel beşeke berfireh ji Sûriyan jî civiyan. Civaka sivîl, çalakvan, bazirgan û beşeke berfireh ji Sûriyan. Lê ez dikarim ji te re bibêjim ku ev diyaloga me ya berdewam li gel deslata demkî
دمکی هیا و ما بکار آنیه جبو زلال کرنا بندواریان خواه رنگ و دان وان بندواریانه که مشگل سوریه بخوا بهیستنه ام لبندینه که پیواجوا و گوهستن لسوریه و گوهستن سیاسی دوی بسروکاتیا سوریان با و دوی ملک سوریه با دوی حکومت که برفره و بنونرتی ورا آوا کرن ام لبندینه که مافن همو سوریان دناو دین جن و اندامن همو کمان ریز لوان ورا گرتن و آلیکاریا مروی بگه کسین که پیوسیا وان پی هیا ام لبندینه که دزگه دولت خدمتگزاری سرکش بو گلی سوریه دابین بکنو سوریه جالی کومن تروریست و وکه بنگه کی نه بکار آنین جبو گف خارنا لگلی سوریه جیران انوان یان جی جهانه هر وها ام لبندینه که انبارن چکین کیمیاوی لسوریه بین پاراستنو به اولهی بین جناف برنو دستلات دمکی دوی واری در لگل ریخستنا قدخه کرنا چکین کیمیاوی کار بکه بگو من بندواری مکو مزالال کریه او بکو سوریه دوی تکیلین آشتیانه لگل جیران خواه بنو دوی دست ریخستن پیوندیدار بگه جهانه جبو آلیکاری کرنا د دیار کرنا چارنویس سوریین به سروشون وان دادو هر وها ولاتین بیانی دنا وان دا امریکیو د داوی دجی لپرسین لگل بن بیکاران ورکرن او همو او تشتن کو مد دیالوگ خویا بردوام آلگل دستلات دمکی دا باز کرن او ام جبو پیشروجا نزیک پلان داتینین کو لسروان بردوام بن کاتە بە پێی پەیوەندی و گفتوگۆکانتان لەگەڵ سەرکردە سووریەکان تا چەند گەشتبینن سەبارەت بە داهاتووی سووریا. از باور دکیم که اف پرسکه جبو گلی سوریه که حتی چه آسته گشت بینن جالی امریکای و وک من بری جگود ام آماده نه پیشگیری بدن گلی سوریه دماره که نو جبو پیش روژه خوا دیار دکن اف دمک تجی ندلنیاییه هر وها دمک مترسی داره لدما هیویه جی لورا جالی امریکای و ام بردوام بند تکلیدانی در لگل سوریه جبو پیشکش کرنا پیشگیری خواه دماکو ریا پیش روژ خواه دیار دکن هر وها ام بردوام بند تکلیدانی در لگل دستلات دمکی جبو زلال کرنا بندوارین خواه کو گوتن خواه بکریارین خواه شیمبر بکن و بجیه بینن ئەگەر بکەڕینەوە سەر سوکردنی سزاکان دیارە هەموو سزاکانتان هەڵ نەگرت تەنیا هەندێک لەو سزانەتان هەڵگرتووە وەکو پێشتر باست کرد و ڕوونت کردەوە وتت ماوەی 6 مانگێک ئەم سزایانە لا دەدەن و دواتر هەڵسەنگاندن بۆ بارودۆخەکە دەکەن دەکرێت ئێستا سیناریویەکمان بۆ باس بکەیت کە لەوانەیە وا بکات ئەو سزایانە هەڵپەسێرن یاخود نوێیان بکەنەوە. براستی پر زویه که تو را از بحث وی کش بکم. دیسا مولتا گشتی که محفته بوری درخست جبو دابین کرن آلیکاریا لزگین جبو ملت سوریه بو. پیوستیه که مزن لسرانسر آبوری سوریه هیا. لو ما مولتا میا گشتی جبو آرمانش کرن وارن گلکی دیار کری بو. انرژی، الکتریک، آف و کرنا بانکا نواندیا سوریه جبو معامله این کسانه. اف هموتش گرینگن. لیدی ساجی دما میا ششمهی هیا. امید چاودری کرن روشه ده بردوام بن. هر وها ام دخوازنش گل سوریه و هفکار نافچه فهم بکن که چه وارن دن پیویستن که بینچاره سر کرن. لی اف برسکه جبو دمکه دن. ڕەگە دوا پرسیار نیکۆلاس چۆن پەیوەندیدان لەگەڵ حکوومەتی سووریا گۆڕانکاری بەسەردا دێت یان دەگۆڕێت سەبارەت بە شەڕی دژی داعش وەکو دەزانی شەڕەکەتان دژی داعش بە شێوەیەکی سەرەکی لەگەڵ حەسەدە لەگەڵ کووردا دووقۆڵی ئەنجام داوە ئایا ئەمە دەگۆڕێت ئایا لە جیاتی حەسەدا لەگەڵ دیمەشق لەمە دوا کار دەکەن بۆ لە ناوبردنی داعش with Damascus instead of SDF to go after ISIS. از باور ناکم پرسا اف یانجی او به لی پرسا کار کرنا لگل دستلاتین لسر عرده جبو شهر کرنا لدجی تروره به همو شیویان چه داعش با چه کومندن بگومان لگل دستلات دمکی وک من بریجی باساوی کرد ما بندوارین خواه زلال کرنه که نهلن سوریه ببا بنگهک جبو تروریستان
جبو گف خارنا لگل سوریه گف خارنا لدوره و گف خارنا لجیهانه وانسوز دایه پابندیا خواه جبو شرکرن را گهاندنه جبو بردام کرن شر لدیج داعشه و عمل بنده نکو او وی پابندیا خواه بجیه بینن ده همان دمه ده امه ده گرینگی دانا به هفکاری خواه لگل حسدی ده جی بردوام بن نه تنه جبو شر لدیج داعشه جبو پاراستنا گرتین ده زندانان ده و کامپان لبا کروشلات سوریه اف تشتا که که دوی دولت دا پیش روژه یا سوریه بر پرسیارتیا و بگره سر ملی خواه. لورا وگرا لسر تشتا که ما بر بحث کرد گرینگه که حسده و دستلات دمکه ده دیالوگه که گلک جدیده بن. لسر که دهاتیو سوریه جبو آلین لسر عرده ده چوابه و گارانتی کرنا که دکارن همو به هفره کار بکن جبو شهر کرنا لدج داعشه. ببوره زو قسم کرد که گوتم دو پرسیار یک پرسیاری دیکه ایران دمه لبری ایران و لید بپرسم و درکه ولی رجلاتی نوراست به هوی روخانی رژیم یسد و سور لواز بوا هەڵسەنگاندنی حکوومەتی ئەمریکا چییە بۆ کاریگەری ئێران لە ناوچەکە بە شێوەیەکی گشتی دما ام بین سر مسئله سوریه گلک زلالک و ایران زیادتر 10 سالین بوری رولک گلک ناآرامی لیستیه رولا به استقرار کر ایران بگومان نتنه لسوریه سینوردار بویه لسرانسر حرمی جه بویه ام باور نهال گل رو خواندن رژیم اسد و درکتن ایران ج سوریه گلک گرینگ کره به ایران نه داین کو خودی سال سوریه بجیه بکه رپ نه داین کو سودج روش سوریه ورگره یان جیوه بکار بینه جبو دیسا خواسته پاندنه ام باور دکین که او گله گرینگه ما او یک جبو دستلات دمکی زلال کریه مجگل سوریه بهیستیه که تو داخوازه که وانینه که ایران وگره و رولا که دمین در بازبوی در لیستیه دیسان بلیزه لو ما ام باور دکین که افتشتکی گرینگه جبو بردوام کرنا بندوارین وی نتنه جبو سوریه جبو حرم بگشتی جی نیکولاس گرانگر زور سپاس با قصه کردنت بارو داو گلک سپاس کیف خوش بو. بینرانی بەڕێز تاجارێکی دیکە و هەفپەیوینێکی دیکە هەر شاد و بەختەوەرمێن.